Pacho mitiebua kwa midindi Douglas Wusu na dodo na frame kwaku Douglas. Ene nwumre ekwan so. Pacho ekwan so de boko betenya boko sa. Ene se me nana ba kuma ya fe minister bra fusuya. Ana wone ni kunu eye Mr. ya mensa fusu e wale e be buru be imfie be aduasa numere kwa na aduanan so. Enti omonso Holland abutimam na no mote ena no ombo omobra tinyame ya madum mu ye japade mu si fie mienu ba ko oboase na ba ko so wo kumase ya no sei enti awale no koso ombu so ombo omo ablabo na no ko ba se be ma no yale ma me na nan eti papa yon pintin kwasa se ko pani kunu nkwa be ma no firi he be ma no enyina be ma no omu nyina boase ena omu nyina ewo ho no omu ewale na omu nyina san tu kwan ko Holland abutimam okay. Enti papa no edu no ebi no papa no yale be mfie be miensa e de kwani nan so na papa no di free etu odi free no omo ye nhye ye ni wo e ho no sanse ho no matena chinti no omo ye ni wo ho no mo me ye Holland ho Holland abuchirime mo okay na omo ye ho di ni wie na omo ye nhye mama me no e ba Ghana e de san be ye Ghana de etu omo ye Ghana de wie no na ko ba se ejapade a awale fo ntena se no omaye no omu bisa maame ne se ajapade be na anu ukuru na de aye eti oba no so de ajapade ni na atudwa se omu wo fie wo kumase enu mu wo fie so oboase na aburuchire de so aburuchire ni de em se that time won ni nua kunu ni nua be ma ni nua be ma ba ko wo ho no mu na wono so no baba ya ba ko nti ho ne de em se hon hye ni de me hye de nim se de ho de ni si koye ba Ghana de na ye de na ye wo hanti yi hu se de iti ko bia enti omutena ase afane nyina oba na busua no ayeye meme na ye busua no ene be ma no so busua no etena ase omutena ase a omoye ne se okay oboase fie ni de abusuafo na be ma no abusuafo no fa edampon mienu na chimbe hall wo ho na awalefo no omufra kontuom ba ho no mo so ye ho no mo da eno de ombe koso ade ho na ma maame fusu aye me nana no enti kumase de no so de Saadia ene woni ne ma ene emfa na awrawo sem kakra ewo mu ne se maame na ankase mu no ne papa no ewale no maame na mu no woni papa no antimi anwo e baba akokora bet be ma ne de ofa ankowo mfa so okowo enkra miensa e do mu ba awale nim na chese be ma no de ne yire pani ene maame no na ontumi nguntu oyifa ho yes okay ekowo enkra miensa tinkra miensa no nyame adom mienu akakodi no hwa na be ma panyin na wodi nka hawo ne Ghana ha no mi se no efie na omusi ni kumase na me se akwe papa ne banenti no o ma na akonya ma ne kwotena efie ono mo enti dan no se kumase de no so no eye edampon enum 2 bedroom flat aye separate na single room so miensa enso wo ho no mo enti maame no enya busuafo no kabum ye se saade a oboase de ne de ombegi dampon mienu na free maame ne nsem na abusuafo be ma abusuafo na afa na chembe ho ne ka ho ne de maame no fira kontom ba ho ano ni kunu suenti no oba be hwe ho no be kumase de de omu hira so de ma one ne ma kra enti omu tutinsa e no omu da ase enu achi no ena maame ne yese saade a omu hira kumase de enso ama papa ne ma no maame no kunani no okay kunani no ne ma okay yes ena kunani no so one papa na anwo enti de ono so ye ne se na maame ne wo madada maame ne ni ba bem kola na papa no ko wo no ba bi no ya ana odo mba ona maame na ju o ma ahye ne yam se ne ma okay a obo papa no ma o mo hwe ankura no mu bia se de se enti papa no maame no eche dan no kumase de no wo chei eyi ono ne flat ne se ho no oba obesuye da mpɔmense na kane de wa chama papa no ma no miensa enu achi no asase a edani mu no kakra ewo ho no ma o ma hyehyɛ 2 bedroom a no kakra na edu lentil enu so saade ma be ma no ba panyin no a ye kwame se onfa na mienu aka de onfa ma ne ma ne nua ma no mienu na o mo wo ne hwanto o mo so firi no aba ka mo papa fi o ma be de o ba be hye ho no mo ma me fira kontu mbai ama ebe ye san hye wo nyina oba yan so no ni kure na ma me ne yale ye na no wo yale pa wontimi kro na nten kwa ha ne ha beto ye bre emie ko hia kwa me na wo tifi ho no ye papa ne ba no ekọ ho no odo tunanim se sisi ye no edan no ono ne nchefa na ewo ha no sie no
we see do ko ontimi metena sisi a enti eye na busua no me na wayi mi se memla me dey e metena ho no emfa ma abusua no na dia aka no so no miensa na aka no so de wa chama onu nuan ma no nti obi an de emfa ne de sam na so na kwa me na tu afiri edan na ye de ma na omusi dan wie no wo tu afiri ni dan nim akwa kotena edan na ma me ne papa na siesie maame ni fira brochi ba sisi oba yes o metena ma sisi ayo kama ono so na baba papa ne ba pani yes bibia ho aha na wo akotuna nti maame ka cho se na saade a ene etu ne ko wudiem se da be ya zie no ono so benya kwa betena ono ni diem enti afedie tu no ekoye boso miensa ansa na wotu ada ya se maame no wei maame no so wawu maame no ko ewu maame no so anche maame no so ko wuyi ti maame no ko wuye no na che se ase chance abeda ho na de ama kwame no enti afedie wo wuye wi a maame no chefa ne dan na wo fi ho no no one papa na wudi ade na eji dan na boso ahase na minim menko no na tv esi ho no oba maame ne ba wo hwe no watam afiri wo fridge wa to fridge free no ho aba o fridge no kwa won so da tama na papa no kwata kwa wa makwan ama ne mana nyisu fridge no maame ne wuye ni ntino watam fridge na free wo ura hall ho a ceiling fan bo ho nyina watutu ukoda ne ho a ceiling fan bo ho watu light bi e bo ho nyina wasan tutu afi kura de na nkwa de twa awo kura ne se me san ko no ma gate a hall one main gate a midi wura mu no wode me de parlock bi ato se da be ya o bi a so okin kura na wontim nya kwanye de emie emefa hɔ no ma ne man emedi agro hɔ no wode bibia keke parlock na parlock no aloko enu so firi hɔ no ma do a chana do na ankasa na edan mu ankasa no sisi wadade ko wuru ma me no so aloko up to na me no kasa yi mintimi fa kin ankasa nwura emie pro no enya den ko ebia nkoda hɔ na se bi a me ko last Friday say ka me ko akoda ne adwuma kakra bi hɔ no nke kwa akoye me ko anu ntimi anye anya yi enti yesu abasa no ejempemfo hɔ enti ya fa chire abompemfo wo ho nyina amane papa ne fam ene yensu afam empemfo ho nyina amane enti papa na odi ade no na busu apanyin wo boase ye fe na da frempon ye ko hɔ ekɔbɔ na amane wɔno so to asam anamo bia sɛ nka papa na odi ade na fe da akwasi no ko nka asam no na nka onye yi no wɔno so frɛ na obisa questions a sɛ bimpɛ na sɛ hu ni mfa so ba me ko so ne papa ne kasa ma question be na busa na hu ni mfa so me ka kire ne sɛ ade a kwa me no ne ba ne eyeni etimi sira no mo na ye mpemfo nti omra nanka omo meka asem anaso omme yensi asem because me na nan mpemfo ne say sa ade a ye mo nya ma ne nanka ye mpeda ye be hie fi ho no nanka omo ntan asem ka asem no afi kura de wo frɛ no kura wo mfa wa frɛ no so na wo nu di nkomo no so na akura so ne hwan enam so many fosua na wo de ma o yi Mr. Me kwatna efi ho no enti sisi ano menye de wo kura won sem kura ne say je se no wa tine ni ayira ati se de obi kura nkasen bi anya de enkyere no no eni sesi no ne kasa ni ni twetemu nyane se efie no o mai no se ma me fosua na obre kwatna buchira wa oni kunu si efie no ne nchefa no na busua ebenya edana ida atenem because of se ma me no oni benti eno na sesi no omo de air patch ni eti ya hwa asem na buru yeso yentimi nkantina eja yara beda am se ne monso momwaye ni efise eburu adwene nti ase so na oso onana ne maami fusua pachi na me na pa ne maami fusua abra wo ka sho se kone ko hwe akiri kwotena danem wo bompanifo bi amane mo mo gitum se kwotena ho ya mpanifo obo mamane no eye na danfo pa edan no kra no onu kra na me so koto asase no kra na bra no wo no ho ano wona diska be si ne so men koto asase no e ma no ena ne baba akon ni nua baba ke fe nana ya ena ma fusua ono so ye fe ma fusua sa na danfo no ono se fe no fusua sa wono ena mi bre ya meni no e bai ena ba kon so wo ko no wa ye fe no prince wuju ena obo na mane ena ne wono so ni nua mpemfo om ka no ho obobo mu nya mane se sisi no kumase dan ne de wondim fam obi ankotenam se me na me wo hada den tino me nkoten edan ne mu nye de enhwa akiri nye de e ma no me nkwana me nkotenam wode ma wo no okotenam ena utuye ana afi no ya amboa se okotenam wode ma me no a me ko ho no se efia bibia wum dada enkunwa guwo light wo ho ensu wo ho bibia wo ho enti me start se me ko efi ho no no ena kwa me no start se kwa me papa ne ba panyin no kwa me no wo start se light no kwa no eye mita eye onu ni mita ntino on pema me su sa mita ni bi enti menye me de so enti sa atwe me sensan na me san ko force ya ko peska ekogi mita ekobo ho no
me gi meter no bo wie no na wo se me painti ho kakra because na ne ma no e di agro ma ho no na asene paint no say white na me koto paint ni mu no kura no one me be pre so e ma me bo papa na odi ade na amane e ma ono so anka sem pe be ntimi na me twifa so na me painting e ye bia de e wie ye enti na me ko ho e kwada da sap na me ye adwuma wo dumia no se enti no me pon a kan instead of think me akoda bu akwa na me say ho ni bem ne enti no na okay penso bi nom enti sese no oya sa no na me hu say okay kwan a eda dane ho epie omho no se kwan na me say ya na omo fa ho be di se adwuma no enti sa de a me meye gate e de asi wo sada be ya me ni wona ta me loko na obi enya access e mewura hall ho no me koye gate almost 2500 e de kosi wo no ma kwa me ne me pre so say o ma me si gate na hall ho no e general use enye me nkwan wo se me use hall na me si ente sa hall ni edan pa no enyina ne kabo ma na e flat enti enko ba se me that edan na bia wo se ye nyina general use ntino wote wo ba bia na wa betan na se me pia akobonta na da so to no ekọ ba san ko da mienu na wa brochi no o mate ho asem endi minim so mate ho asem menye sure so mate ho asem oni wo mo number but me ni o mo contact obuase fie no de na asi ho obuase fie no de aseta na me no ka se ndi bibia nsi ho eno de o mo de ma abusuan na se abusuan empa no eno ana nipa na yi ni so no so nkwatan no oda so ye de ete wo no mo aha ndi bibia nsi ho nte hon de adwobrɛw te sei ne kwame no na ye osi akwan pese wo betina fie ho on pese obamia betina fie ho no sei loka gate da edan mu no wo de ade akwoti hye mu ama de se me lock me big gate kura imbie ye se unya kwan kura enwura ho since last Friday me ko ho no mo menya kwan enwura ho no mo na okay o ma tna tna ana sura no za no mo yaki me be o ma tna mama fre da ya kan ho tem za still the oya no ya dia I don't know na chese abuja peni watu wana mona kwame na umfi jesa oh yes no mo aka le ma kan ho afema a che kwa mkaje sabre kwa di kwa mkaje dia a chum na asa ndi eno die enya sa dia ni ya da wana ro mampacho susu se edeba de ntina kwame mpese doggers na befa hall no because ade ese mpanifo tena ase na wo mo de man no ano dia za no me no ntino za na tie eni obi a na sabi o ya na ezo nipa ni mo dia na za be na me ya man ko bi ntini ko la no mo ko no ko tena edibia o mo wie no mo ma ne zo mo wie ndi kwade no ma ya yi enya dia ya ade before that ya kan manatem ina se menana no kwame no wo yesa dia I don't know sebasa so wa wo busu peni no anfa bu ama wo oh yes and you can be no but me no obi enha me obi fresh camera me obi nya me ji ndize ono aye na ya dia na se o tin sa na be na ya fo se o ye do ye na so no aye na ye na ma bo aye so na kwame no osusu se maame no ne papa na anwu nti na o ye ne nana na o di we no ma no no sa na I don't know se ni na ne se kwano papa na kasa no ono ewu ana ne yire no so actually ono so ewu ndi de japadi bu holmo senka be ma ne yire ne japadi nyata no kre good ana be ma ne no ba ni na ewu ana womo contract no womo achim ama obia afabede ade na wo kwa me no won ti ase na o de bia opeto the problem ba ale na de wan kasa ka won ko to jana won si da na won na de papa de no kranye ande no now as still o papa de no na o ye so be na no fiti pre kwa no se o e man ko tao se ni pale man tao ni pale man tao edidam no ba so na o di ade na me nti ase se bibi ani awon muntimi na baba me sa ko brade ade na me dinaye because brana ayikra ma tumi anko mo ana mo fa foi ene mo ana mo ko ya edmani na mame edidam na bibi ba me ade na me ya afa ho edidam nya ore
abusu penifo said yedi mawo yedi jawa ne yedi asoa ya yedi jawa ne yedi asoa na say waka na abranche no ogusu a oyesa na chese bu na wo mu na se oyesa nso a na chese aware a maame ne call ye no sebe na busu anya hwe ono aka se mu wafrim ajapade oni ne kunu ye ya nke bia ye ne dia wa ngo banti enka ne chefa be na busu ya e dia ne nana betena mu eno